Anaking ikalabing 9 Domingo ning karaniwan a panahon. Talakad tapot kantatayang dalit a pamuklat. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At kaya ka antimurin. Kapatad, adwanta king ginuing pakaluluna, karing ke katang kasalanan.
Yakas tayang ining miyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at nyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kan Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye, alang angga. Amen. Manalangin tamo. Kaniting mi sa yabetalak ng kekatang panalangin, ding kapatattang magpasalamat, ding pamilyang manuknangan, king Barangay Santo Tomas, antimurin ding pamilya dari George Manalang, Orling Simbilio, Let at Joy Sampang, Noli Miranda. Antimurin magpasalamat la ring pamilya ng Edward at Cynthia Cueva, king karelang pamagdeboto, king Jesus Nazareno. Magpasalamat la naman ding pamilya dari Scotty at Carlo Cagungun, Janet Cruz, Sito at Edna Carlos.
Pakipangaditala naman ding special intentions ng Nestor at Ami Sumang, birthday blessings para kang Esther Duway, guidance and protection. Pakipangadita mo ing kayadwanandang guidance and protection di Mark Dennis at Neil Brian Pamulaklakin, Adrian Manabat, Leonardo Toledo, Justin Guevara. Pakipangaditala naman ding kapatatang masakit, lalong-lalo na Rosalie Mata at ding kapatatang Mayang Ubye, malagwanan o sanang patawaran ng Diyos at ipagkalub ing Kayarian Banwa para kari Lionel, Jacinto, Nicolasa, Irineo, Dolores, Vicente, Rufina, Maria, Olimpio, Catalino, Leodigario, Senior at Junior, Maxima, Eduardo, Victoria, Andres, Pedro, Purificacion, Edna, Sotero, Severina, Salvador, Noel, Alfonso, Crisostomo, at ding sablang kaladwa king purgatorio. O Diyos, ipa ning biye, inganak mong Yesus, meging mabiyayang tinapi at tinipang ibat keka. Ban munye, biye ke kami at king ke kaming nyato. Ipaintulot mong ibalik na ing sikanan mi at tetagan kabang maglakbe kaming kayabe na, ke kaban ning biye at ipagkalub mo naman ke kami ing nasa at lugod midake king tinapi mi karing mangailangan ke kami. Uling karela sasyo ng Jesus ing kayang danop. Itiyadwan mi king lagyuning Ginong Jesus. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumunarang libro, dinga. Kilub ning meto ngayaldo pamaklakbe, lina ka diyang papunta king ilang Elias. Tinuk nang iya at linuklok lalam ning tanaman na retama, at pignasana ing matene sana. Nga nang menalangin, o Ginoo, magkasya na, kuwanan mo na ako, ing biye ko. E kumigit ka ring pipumpunan ko. Kay ba't nanita migkeraya at may patudtud. Kabudabud ating anghel at inagkilkeya at ngana. Migising na ka at mangan. Inyang linaweya, ikitneking kabuntukana, ing metong atinape meluto, karing baboring mapaling bato, at metong abangang danom. Menganya at minom, at kaybat, may patudtod yang pasibayo. Pasibayo yang dinatang ing anghel ning Ginoo, tigkilne at ngana. Elias, mibangon ka at mangan, uling makaba pa yung lakaran mo. Mibangon niya, mengan at minom, uliniti, mibawing si kanana, ban makala ka dya kilub ni nga patapulong aldo, papunta kim bundok ning Horeb, ing sagradong bundok, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pilasan yu at akit ing kayapan ning Ginoo. Pilasan yu at akit ing kayapan ning Ginoo. Pasalamatan kay ing Ginoo kapilan man, labi ko elatok ng pupuri kayo.
Inginuyang pagmaragol ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayalipusta. Pilasan yu at akit ing kayapan ning Ginoo. Parangalan ye kambeko ing Ginoo, miyabe-abe tayang puryan ing keyang lagyu. Minigapuko king Ginoo at pekibatan nako, karing sablang katakutan ko, linigtas nako. Pilasan yu at akit ing kayapan ning Ginoo. Lumawe kayo keyo at tumula kayo, at kayo mipakaringe. Ing taong naliligalig, king Ginoo minaus yo, at yo, pekiramdaman ne, kinabos ne, king sablang dosa na. Pilasan yu at akit. Pamamas ng iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Eye sa palungkutan, ing Espiritu Santo, ning Diyos, uling yaing minyeta takke kayo, at ya ing katibayan ning kaya kayong pangayat bus, potang datang ni ingaldo, mituldo. Ilakoyo na ing nanumang mapayit king lubyo, mua at kasbu, tuknang na kayong magsalitang magaspang, maglibak, at mipapasyag marawak. Nune, maging maganak ako sana, at mapaglimos king metong at mipapamatawad kayo, antimo, ing pamamatawad na kaya kayo ning Diyos, kapamilatan ng Kristo. Anti na ning anak na kayong pakamalan ng Diyos, tularan niya. Nibiyebe kayong mitmong lugod, antimo i Kristo. Uli na ning kaluguran na katamo, tingaw na yung biye, bilang masamyong ayin at sakripisyong makaligaya king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad ta. Ako ing mabiye tinape at inipa ibat banwa, ngana ning Ginoo, ing ninumang mangan kaniti, meya kapilanman. Ing ginumanatili ke kayo, At kaya ka antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Mibubulungan la ring Hudyo, uling sinabi na, ako ing tinape a tinipang iba't banwa. Sinabi ra, aluay ti Jesus a anak ng Jose, balo tayo itatana at iimana.
Makanano na nga sabing tinipa yang iba't banwa. Meki ba't si Jesus? Na kayo may bubulungan. Alang makalapit ka na ako, subali mo nung ilapit nening ipang mitubot ka na ako. At pasubyan keng king taulingaldo. Makasulat ka ring libro daring propeta at ding sablang tao turwana nala ning Diyos. Ding sablang may karamdam at may biyasa king turuning ipa lumapit la ka na ako. Iti e mga baldugan king atin nang may nakit king ipa. Ita mong ibat king Diyos, yaing bukod may nakit na king ipa. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing maniwala atin yang biye alanganga. Ako ing tinapening biye. Mengan lang mana king desyerto ring pipumpunan nyo, pakanyan man menga matela. Dapat itiya ing tinipa ibat banwa. Ing ninumang mangan kaniti mate. Ako ing mabiye tinape at tinipa ibat banwa. Ing ninumang mangan kaniti miya kapilan man. Ating laman ko, yang tinape ay biye ko, ban miya ing yato. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makiramdam mo po king homilya. Mayapayabak po atin pong makabili kining kekatamo pong screen kakiya po ni Ausan de pong Johari window. Adwala pong psychologist ding may kaimbento kanini piyabering lagyura Joseph Ampoy Hari nya inaus ding Johari window. Gagamitan kayo pong maralasini po tamangya ko pong retreat o recollection kareng estudyanteng mag-graduate o kaya kareng empleyado keng metong kumpanya o kaya kareng teachers at karing aliwa pang grupo. Actually makayakmaya kareng grupo ini. Halimbawa karing kekatang organizations. Balak tayo pong i-discuss karyala ini. Ing buri nagsabihan ning Johari window, ing kanong sarili tamo, ating niyang apat bahagi. Yan, kakitya po apat niya bahagi. We have our self distributed into 4. Nya, ating metong nga bahagi, ausan de pong open self nga na. Buri nang sabyan, itang ega ng balo mo keng sarili mo, balo da naman ding aliwa. Halimbawa po, balo ko ing kanakong height, ang gako mo pong 5'4", ako pwedeng lumagpas ka rin. Balo yan naman siguro itane po. Balo ko malati ko mata, siguro naman balo yung mo naman, ing malati ko mata. Okay? So, bala mo itang akakit yung kanako, akakit ko king sarili ko, pareho yan. So, ausan ding open self, information about you that both you and others know nga na. That is the first part of our self. Second part, yapining blind self. King blind self, yapin itang ika mismo ating kang balo tungkol king kekang sarili. Anya nga na, information about you that you don't know, but others do know. Balura. They know something about you. Pamiyay ko pong halimbawa. O ba't kaya po ating pong puntala na grupo, po lumapit ko karela, medyo imbes na idikit ding sarili ra kanako, o ba't lalaut la? I observe kita. Kay ba't
Potang mi palapit nemang kanako, magtakap yang ngarong. Kaya kunyari, takpaning ngarong. Balamutang kanya-kanya, bala masakit yung ngarong o manggatang yung ngarong na. Madalas makanya na-observe ko. So, ating kong balo king sarili ko, nya blind self, ne? So, ban abalo kita, tang reaction daring taong makanita, po tang ating kong kakakasabi, kailangan kutnan keing peka malapit dili kanako. My best friend. Kutnan ke, bakit kaya ring tao, potang akayarap ko la, labisang didikit kanako, at pota namang didikit ko, tatakpan do ring arong da, nano kaya yung sangkan nga ko. So mangutang ko kaya, sige, nga nakanako kanita, pagtapat ko na keking tutune, kami mimula, lalong ngayon alata mong face mask, may buglang manakbag ding lango, potang magsalita ko. Nga na. Yan. So, ating kang bad breath. Wapin, kasi magtutbrush kong mong asin. Yan, asin niya paling pagtutbrush ko. So, sali kong toothpaste sampon toothbrush kanyan. Metong pa, nga na. Kasi, ating kang putok, nga na. Anya, potang kasabi ra ka, lalaot la kasi ating kang putok. O, may kapilang katawling mindilo, nga nakanita kek, nga nakanita kanako. Ketang tawli kong birthday, nga ko. So, bala mong birthday ko, mukha rin ko mandilo. O talagang, may kaputok ko na Anya, o ita, the hidden self, ne? Itang, the hidden self, the blind self. Eke pansinan ita, o eke buring pansinan. Nya bala mo bulag ko ketang antikanita kong sarili. Next, itang third part na ni kekatamu, yapi na yung hidden self. Yung hidden self naman, yapi nitang ating kong balo king sarili ko na eyo balo. Yan. Ating kong sikreto. Yan. Information about you that you know, but others do not know. Halimbawa, era pala balo ring aliwa, ating ko palang tendency. Yan. Pisala sa likod ko, kunyari macho-macho ko datang, ini pala. Malemiyak ko pa pala ka ring aliwa. Yan. Pisala sa likod keing ka na kong real identity. Itang identity ko pala, infeminate ko. Mas dakal ko kras sa lalaki kesa ka ring babae. Yan. So, ing masanting agawan mo kanita, magladlad na ka. Kalupa ng Rustong Padilla kanita, ng santing lalaki ni, kapartner ni pang balo ko'y Carmina Villaruel, ketang masanting pelikula. O kabira-bira, sinalikot ya, pilan mong banwang milabas, bigladlad ni. Yan. Tinggap na na. At masayaya kanungin uling tinggap ning katutuan tungkol king kayang sarili. Anya, ikay yung ating sasalikot ken. Narugupi sala sa likot. Lantad yun na. Iladlad yun Bana kayong murugay magkasakit. Kaya pin po yung hidden self. Ing last part na ning kagatamong sarili, yapin yung ausandang unknown self. Kay balo, ye mo naman balo. Dakal na rin. Ko balo nung kapilang kumate. Ko naman balo nung nanong klaseng kamatayan ko. Yung balo yan, ko naman balo. Karing anak, diri ng kong recollection, mag-aral pang high school, era naman balo, nanong talagang future da. Nung nanong maging sitwasyon da kindaratang. Pero, pwede da namang i-prepare. Isa diyari, niyang mag-aral niya pagsikapan ding pa mag-aral da. Anya, siyempre, at yung karela ing desisyon. Yapintang amanuang ko, ayusan me, bakang taluntoy itang
itang unknown self ita maging known niya. Yung pakikwana na ning Johari window, yapin itang first part, mas dagulya. Dakal kabalo keng sarili mo, dakal la naman balo tungkol kanako. Alang makalihim. Ne, keng sarili ko, uling ing bieta mo, metong niyang interpersonal relationship. Istong dakal kapisala sa likod, ika mismo magkasakit kang makipag-relate. Ne? At nung dakala naman pisala sa likod din tao tungkol kita nga kakit dake ka marinerang sabyan o kasi atin lang nga kakit makayak make ka marinerang sabyan uling eka makabuklat karela eka makabuklat na puso o yan yapining objective na ning Johari window. Now idala tayo po kang Jesus. King kekatamo pong ebanghelyong ngeni, Yesus, balo na nga ning sabla. Ne? Yung problema, itamo, oretang kasabi na, dakal lang balo tungkol kaya. Dakal lang balo, itang hidden self na. Dakal ya balo keng sarili na, Yesus naman, dakal ya balo ka ring aliwa, dakal ya naman balo keng sarili na burina ng gawan open self. Burina ning ibuklat ing sarili na nya pati banwa bubuklat ni karing kasabi na. Manibat ketang milaba ninong nanong sasabyan ng tinipayang ibat banwa. Anak ning Diyos ine, balam mo kanya ning karelang reaksyon. Ere buring paniwalan, era buring tanggapan, ing katutuan ning kayang pamagpakilala na itang hidden self na lalantad na ni karela. That he is, nung talagang pakiintindihan ming sasabyana, he is the Son of God sent to redeem mankind. Iting buri ng iparamdam king kegatang ebanghelyong ngeni. Kentutugin Domingo, ing supposed to be gospel, yapin itang ting kasabi ng areni, lakban da ni Jesus, edane pakisabyan pa si bayo. Edane pakyabayan pa si bayo. Kasi, supposed to be, nung atatandaan niya itang last Sunday's gospel, Peniton Day Jesus eh. So they have their interest in Him. Uling pekanan na laring 5,000 lalaki kapamilataning 5 tinape. Itang 2 Sundays ago. Ngayon last Sunday, Peniton Day. So they have something they want, they have an interest to Jesus. So, ikita sigurong Jesus, nung interesado la kaya, kailangan na ng ilantad ng kayang sarili. Alaning dapat pisala sa likod, alanang lunto, hidden self. Unfortunately, they did not accept His revelation. Unfortunately, they did not believe Him. O itaing maging problema na. Itaing buri ko sanang i-focus ngeni. Do we still believe Jesus? One, nung paniwalan tayo, potang sinabi na kasi yung tinapi ng biye at ninumang mangan kaniti makabiyayang ngalanganga. Balo tamot paniwalan tamo bilang Katoliko tatanggapan tayo ining Jesus sa ini potang mag-communion tamo. Potang mag-communion ka mechanical niya mo. Itang automatic niya mo bala mo alaman. Alayang epeke kay. Kasi may paniwalan eh. Itong paniwalan mo na iteng maging paralan mo para milub ka king biye alang anggang amanwa ng Jesus. Mikabiye kang alang angga. Nung paniwalan mo ito, then I believe someday you will be with Him in heaven. At so paano kang manaliwa attitude, maging kaya attitude mo ni Jesus. So paano kang manaliwa panugali, maging kaugali mo ni Jesus. So paano kang magbayo, kingke kang pangatao.
At sigurado mo naman, pagyapusan mo na ala na kan dapat pisala sa likod. Huling istong gakupin, istong ingbiye mo at inyang makasalikot, buri ng sabyan, paglaraman mo yung sarili mo. Aluwa mo ring tao, iding paglaraman mo, pati ng sarili mo, paglaraman mo. At lalong-lalo ni nga pong yun, wala naman makasalikot kayo, pag pamaglokwan mo niya kanita. So, kailangan mong tanggapan itang katutuan nung nanong maging resulta na nitang pamagpalantad mo king kekang pangatao. So, ito po ing objective na ning ginuke katamong ngeni. Do you still believe in Him? Especially during these times of pandemic. Kailangan taming pamangan, di ba? Ingaman manang tinapi, buri na sabyan, pamangan. Kailangan tayong pamangan. Pero mas kailangan tayong pamangan ng kekatang kaladoa. Huling niya mismo, pangako na di na nakatang biye alang angga. So ita po ing mumunang ko ng tamo kadua, sana nung paniwalan me, pangatawanan me, biyayan me, itang kapaniwalan mo, kang Jesus. Amen. Sasal pantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto. Linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pinagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, hingatlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukom ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubrirang mieding mete, at king be alanganga. Amen. Panalangin ning balen, manalangin tamo king Ginong Jesus, para karing sablang agkatanang talakad at sumulong king karelang pamaglakbe, kalupa ng Elias king mumunang pamamasa, pekanane ning Diyos, ban maging matatagya king pamaglakbe king biye, nga tamong manalangin, Ginoo ibiye mo ke kami ing kakanan mi king Aldo o king Aldo ngeni. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi, king Aldongeni. Para ka ring magdulap keko, king karelang kabengyan, ibiyeme ing tinape ning kasalpantayanan, nung ali ing dala ning katutuan, maging binayang makaba, para karelo, inyang aming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi, king Aldongeni. Para ka ring sablang mabibye, lalam na ning kaligaligan, ibiyeme ing tinape ning kapanaligan, nung ali ing dala ning katimawan, maging binayang mabayat para karelo, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi, king Aldongeni. Para ka ring sablang mabibye, king pamikasala, ibiyeme ing tinape ning kapanisyan, nung ali ing dala ning kapatawaran, maging binayang maralumdum para karelo, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi, king Aldongeni. Para ka ring mabibye, king pamisalangsangan, ibiyeme ing tinape ning pamikasundo, nung ali ing dala ning kapayapan, maging binayang marayo para karelo, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi, king Aldongeni. Para ka ring mabibye magdili-dili, para mo king karelang sarili, ibiyeme ing tinape ning pamikdamayan, nung ali ing dalan painturo king lugod, maging binayang malungkot para karelo, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi, king Aldongeni.
Ginoong Jesus, tinapening biye, ipaintulot mong ding mamangan keka, maging tinapenoman para karing aliwa, ing makalakad kami karing bakas mo, ngeni at kapilanman. Amen. Sagli mo po. At akalingwang king ating kaya pong metong pang lukluk ko pa mo po. Tinta mo pong metong abayong inagkat sumuyo king Santa Iglesia kapamilatanan ng pamag EMDC. Pakilala repo rin kay katamo pong manimuno. Among maya payabak po, karing kaparokyami ketiking San Luis at ding aliwaming kabalen. Pauli na po ning pandemic, manikayat ke po karing kabalen tamo at karing kaparokya tamo na lungob bilang maging EMDC, pauli na ning ring katamong senior citizen kayabeng EMDC, ela po makaganap ki serbisyo. Ngayon po metong na naman pong kaparokya tamo na manoknangan king baryo Santa Monica na bisang sumuyo king dulang na ning pamagserbisyo bilang maging EMDC. Ngayon po pakilala kay Brother Marvin Katli. Paniwalan mi ing kekang kapagnasan sumuyo king Santa Iglesia, brother, nya sana isundo mo iting kekang kapagnasan at siyempre parati keng sasabyan nini alang susuko. Bangkanita magtagumpe tamo king kapagnasan tang suyuan taya ing Ginoo. Si Bayo po, maya payabak. Po, salamat.
Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tingdahon ka rin gamat mo, kapurit kaligayan ng kayang lagyo. O Diyos, sa ipami, lalapit mo kay kapamilatan ng Jesus, ing tinape ning biye, tinubod mo kay kami. Gawan mo kaming antimo ing ume minang kanan, ing mabye ng katawan Kristo, misasan metong, patutukeya, at miyayatad king kayang biye kay tiking yato. Itiyadwan mi king lagyuning Ginong Jesus. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antimorin. iyat nayo ring pusoyo, Makayat nano king Gino. pasalamatan tayong Gino a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King kekang lugod tinubod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang dangalan. Agyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamoring paralan ban makapagbalik kelup keka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban ating kalupaming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatan na, ringangel ning banwa, yayang pangdaing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge sanaing siwala miking karelo, king matagumperang dalit ning kapuryan, ngaming kakanta. Siklod dapo. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo.
Bayami daon pusang loob king pamaylasat kamatayan kinuaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasone, at binyene karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, binyening kalis karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, itiyeng kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, ban kita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpan tayanan. Inyang ening gaganakan miyo ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraan miya kekaiting tinapya ning biya ting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kekaing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansan, ganakan mula naman ding kapatad ming pepainaon at maninaing subling miye, at ting sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaduluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya biya ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kaya biya ring apostol at ting sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu kagom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos. Pagginaming Hesu Kristo sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko, ke kayo ing kapayapan ko babye ko, ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning ke kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning ginuman at tilis sa kapilanman ke kayo. At kaya ka antimurin. Ipakitampungin ning mikakametong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, oy ni Jesus, ing migpakilala king kayang sarili, kay katamu, ing ing tinape ning biye, buri ng sabyan, ing pamangan ning biye tamo. At pangako na istong pengan taya, mikabyetang alang angga. Mapalad tamong ngening maniwala, sasalpantaya, at tatanggap king pamangan na babyena. Ginoo, ako matampang tanggap keka. Dapat ikas ngay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka tanggap king sakramento, umaya ka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko kaya ka. E mo sana'y pahintulat ka pilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pamapagmalasakit ay bami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kaing kambilan at ingatan mo kami laban kin COVID-19, amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakal a tao. Adwan mingeni kaya kaing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring tawong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mo laring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasulula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na be. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla, at ban makasawok kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, nikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayang lubat kabanalan. Iti yadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi kaya ka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, esposo ng Maria. San Rafael, Arkanghel. San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga. King Aldoiti, piyesta na naman pong Santo Domingo de Guzman, ing pundador daring Dominican Community. So pasawp tamo po kayo, Santo Domingo de Guzman. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo, o Ginoo, irisa ng Eukaristiyang pigkalumuke kami, pagdala na keng kaligtasan at papanatilyan tapat king sala ning kekang katutuan. Iti yadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu ing ipa at ing anak kating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundo ing kilalanan niya Jesus anting pamangan ning biye. Salamat king Diyos.
Salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king miso mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Alam ning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masamal, hustisya, kapayapaan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralabi kalam ning pangatubod, masabal, hustisya, kapayapaan. Harapan, amoy masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubod, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian,